Sanibona mengane zakwethu ake ngimele niphinde futhi nginamukele le channel ehamba phambili inkezo mina kufeza umtuthu wakho kumele bathi ilasibona makumede mhlabe mangabe usemusha like kanti phela ngicela usubscribe ungakehla ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare ke khona okukhulu kunakho konke bafethu enazi mawulesikhathi ngane zakwethu asile khona uzomosha isikhathi sakho lapha kodwa ke esikuthatha sikubeke indaba okuyindaba ezihamba phambili lapha ke cuma sikani lapha insizwa uquality bela lapha kusethathu ligama elithi ilembe leqabanya imali kusumile ukuthi ke ligama lisetshenziswa lapha ukhuzani insizwa lapha kade ke ivele lapha kuthiwa iyagcotshwa ngokusemthethweni iyaniwa leli gama ke ukuthi inkosi ikaMaskandi lapha kuma post ke ekade trend namhlanje lapha ke abantu abaningi bekade babuza ukuthi ngempela uquality uyathula ngempela ukhuzani elithathe igama lakhe lapha kodwa ke ekwasebuye zophendula lapha ke insizwa uquality bele ukuthi akathule kodwa ke kunento abantu abangayiqondi ukuthi ke yena akayona ilembe ngempela ke wasemfaka ke leli gama ke elokuthi uyilembe lapha ke ngibona abantu kudlenza uxabana phela abantu betrenda kakhulu lapha ke kuyipost ekade ibhale lapha yona insizwa uquality lapha ke yenza ke ubulungiswa ukuthi ke umehluko phakathi kwakhe uyilembe kanjalo futhi ukhuzani uyilembe lapha ke insizwa nakuthebela mfambo sifika phendula ukuthi ngempela chaza ukuthini mangabe ukhuluma kanjena ke kodwa ke ngithatha le post kuzoyishicela lapha lensizwa quality bela bengakaziphendulele ngathi ukuthi ke mhlawumbe kuthini nokwakuphawula ngalezi zindaba lesivele sihlala lapha comment section kungixoxela kabanzi ukuthi mhlawumbe lithini lwakho ngalolu daba ngilesibona ngathi ukuthi sengiphuma nje ngithembisa futhi ngiyabona izindaba ezilandelayo kwivideo elandelayo wena subscribe libone usuku mnandi ngiziphatha kahle ngithanda kakhulu.